Assalamu alaikum tuğanlar. Pinil sezon ikinci günü. Pinil öte kızıp atkan uçuru. Ertemeden saat 6-6:30 tuman eşik. Anda mesela videonu tol görüңүздөр. Hazır bul жерден bulduğumdan şerik çıgat. iyi olacak. 다음 안내까지. Bugün geçeki video aranda erterek çıktık. Mынандай eşik tuman. Ötkönkü videoda saat 9'da çıkkanımız 9:30'larda işe varıp. Bu videoda saat 6:30'da çıktık. Tuğanlar nantip Karayistler polyalarını değerli atadı. 시우 목적지 주변입니다. İşte duran yerge daha жетip kaldık. Tez gireversen. Ruslan taksırlar işte kılıp atacak. Oho. Katı işleşet ular. Şeri biraz ılayırken katurak bir pinildi cevap göre ölçü. Buna tuğanlar sana pinildi cevap üttük. Ruslan taksırlar jarımın yaptı. Biz jarımın yaptık. Şunday çetmişten bir rulanı arka jakta Nurik jana Nur Dölet taksır jana Amantur taksır cevap atады. Төртөө bir polyada. Mынаны караңыздар. Бул Karayistlerin шалысы ұшып қалыптыр. Ертіп шыққандарды мынантип жерін чеснока даярдап, ушундай кылып пинил жаап атабыз. Мыналар бираз кечирээк болот. Буларды оруп, жерин айдап, кургатып, ушундай кылып даярдайт. Ушундай кылып иштеп атабыз. Кыйын иш. Чыдагандар иштеп атат. Чыдабагандар кетип атат. Nurdölet taksır, Amantur taksır. Күч кубат берсин. Бардык ушул пинилде иштеп аткандарга жана Кыргызстанда иштеп аткандарга дагы Алла Таала күч кубат берсин. Эми биз башка пинилге сапар тарттык. Буйруса. Рахмет эле. Азыр бул поляны тынчтык. Төртөөбүз жаап баштадык. Эки команда. Üstünde cevap bittik hazır. Hem başka polya varabız. Katı japan adamlar. Şu polyan polni çalıştır. Ertemelenden saat 11'e çeyin 6 stuk pinil cevap koydu. Kültergende ile işleşet eken bular. Canlı temirden okşaydı. Saat 12'ye жақындап қалды. Мына жерге дағы кішкене bir rulon pinilde жаптық. Жардам берішіп жапқыла дегеннен. Азыр эми абетке жөнөдүк буйруса. Мына ушундай pinil. Абетти талаада кыла турган болдук туугандар. Видеону көрүп, жакты белгисин басып, Kırgız tuğandарды kolda koyunuzlar.
Зарядникті алып алыш керек екен да, Мыштық? Зарядник бар, просто демел заряд. Şunday Kore'de havuzlar köp. Şunday parnikler, teplisalar. Ha? Bu soğuk. Bundan da ayallar Честноге бачат. Nada cüzün kena? Cüzüm mi? Aa cüzün. Beşincisini cevap koyuştur. Bular. Abetlik çayın. Жақшы. Abetliğin daha 4-5 dursa 13'lük çalışırken 700 dolar normal. Şunday. On çaqta adam bu yerde abet kıldık. Azı bu Kore isminden çok oramız. İşte. Abetten keyin ушул пинелдерди жабабыз, ушул талааны төртөбүз. Караңыздар, азыр болсо мынандай тоолордун арасында, токойлордун арасында пинел жабып атабыз. Koridorun arasında şalı Çesno'ya geçet. Koreysler şallar orlelek. Bu yerde hazır büttük. Başka pinilgiyle tutacağız başka yerde. Naket olanlar şam oldu. Geç girdik. Bütürdük bu yerde daha.
Akırkı жерде. Финил 70-80 biz сом деп коебуз бул жакта корейстен ванын 70-80 сомдон болот. Былдыры 60 сомдон болгон. Бул жерде азыр 3 группа жаптык.